Suksema antuk galasane sampun kepiceri newek titiang sedurung lantur ngiring sareng-sareng ngaturang pangan jali. Om Swastiastu. Tiang mawaste Igusti Made Dharma Siyasa, tiang mayuse dasa tiban. Mangken tiang jagi medharma wacana, indik tri hita karana. Pirengan nggih, ngandring basa Bali punika kawastanin palemahan. Ning iraga dadi manusia, patut nyaga kersikan utawi kebersihan palemahan. Mangda anut ring ajaran agama iraga, indik tri hita karana inggih punika tetelu sane ngawinang bagya hidup ring jagate. Nah, punapi carane iraga nyaga kersikan palemahan? Mesti sangkunang hutang lembur utawi sampah ngawak-ngawak. Apa buin kanthi ngutang kerja lama. Dan dua, rikala ngutang sampah abangem misang ane encan leluhon organik dina tadi soro dondonan ikut-ikutan miwah nelengan. Kekening leluhon organik minakadi sampah plastik. Tetelu sampunang lalu meresik binatang umah ditebe abang